Ngel sha se ha jing en madem ke jing yap. Anget, boleh fifim ngai se. Pak bahaya benum ngen. Nrete bros jing em ngin hap sunyo tang tek pop. Pergi kam bahajungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Department of Khasi ka Shillong College haka arpsautre urempang arja pendrio kalarakia ya ka tien nongmei salonsar kaba haka tien nongwei lan ye haka tien pareng latip kom ka International Model Language Day ya ka International Model Language Day la jurakia man la usnam haka arpoi tre urempang ban penne pensa ban kintiu bat panyada ya ki tien bagi brio haka perthai ki keren hakni ka sngi la yo ya ki jing pencha ki ba khambnya na ki arngot ki reshempang ki ba kenthop yo Dr. A.W. Rani bat ka Dr. B. Kriam. Ha ba ajin keran u Dr. A.W. Rani ulaong baka ketien khasi menta kala dan ha ulan jong ka jingma namar ba ki khasi kim jupanan kam shu ban keran ya ka ketien na jong lada ya ka ketien khasi lapanan kam ban keran tang da kitemen kata kala pentikna ba ka ketien khasi kan saja bat kan sadu jaj sendon kum tahu la kentu ya barok kisamla bagi deban sarong ban keran ya la ka jong ka ketien namar lada im ka ketien ka jeben reu barok kawai ru ka im hakni singi lapan ku buram ru ya ka samla latisha yau penyau kabla yo he max haka subject khasi haka examen jok nam arjar puar bat arhajar pesan haka khasi honors Kakten kasi kumbakalong harupan ka, kamday kakten soka. Kamday ka official language. Hagasan arhajarsan lapan banay kakten kasi kum ka associate official language soka. Dan harupan ka kampat day kakten soka katapura. Ano ka official language. Te kamday ka official language, kamday kakten soka. Kapaan, namar pa kamday kakten soka, kim pandan kam ya ka haki jingtrei, haki office, jom kesorka, lani haki administration. Hal district assembly ni haki yung dorbar kawan, intern ni haki kasi. Hal secretariat ki files, ki talk haki kasi. Wala ka dahil ko associate official language lu, kamdon kumbalong haki hindi, haki pareng sisikar kabag haki hindi kaya nakmat, haki pareng kaya nadin, lani haki pareng kaya nakmat, haki hindi kasunod lang. Hindi haki kampak lang punta. Kabalay, wala district council kapaday ka yen ban pendek pensa na kapanka tariti ka dustur ka konsol dari kun kasiru. Nai wala lagi jinga keren gila ina ikatin kasi kador bara punya ikatin kasi dan reki andi karun di betul district council hakini andi di district council ki jomi hasi bajan jahil sungai dan boni ikatin pareng. Nai dan doni ikatin pareng. Kapasal Kajimi kan gini di school kebanyakan di school pareng di English medium school. Lagalong kami hamang baksulong berkunjung sa kinong-nong. Nai bakaktin kasi kelasan dia. Bangliwat ya kaktin kasi ya subjek kasi ya kini di school lakam sukwa yuda iso. Nama kalaja kin kasi. Ngamong bagi persyate ya kaktin pareng. Namang kami persya ekatin hindi lang nagiligiwi pati jatin 6%, 9% eka. Teka jenggon pi kajengikay ya kaktin kasi, bat kajengikay ya kaktin kasi, tetun kajengikay. Ban pelong ya kaktin kasi kum ka medium of instruction dan ka lingua franca kada kawai ka subject. Handre man hikay ya ka kum kawai ka subject. Kadai kata tetangga bagi haba ni keren. Wat lagi deh ke English medium school ru aga jisung jonga haba ki trei haba ki hikai hang hari kasi jogi idai ban hikai ka tin kasi tamdei banja subject kasi. Kata ni ke subject ka bang luna. Tigine kita bidang cuma ki basang bangrung haba jai penril ko jogi. Lara kalaja nagayin dor baktuan nada kamban haba jinya terekam ka administration lara kalasan ja nagi school jogi. Kini kita cuma di belakang ban rung ban kia tahu ya ada tim ke jomi. Pernah kami berkecil kayak kolam ni tim jomi. Tementah kini kena kasih jomi di rantak kunjuk kena sama kunjuk mende berkenok ini. Nilai yang pendan kami kini tim yang kayak kolam. Kibaya pendan kami lagi kayak tim kasih, tak tim English kebetulan mereka tak halis.
Kia penangkam ya kakin kasih, kakin Hindi, ya kini harong kakadi. Midon kakalis, midon kakadi, midon kakadu, midon kisi kah di balai budaya. Laga kini dikai wantur kan kelakapot pada kakin Indonesia kasih. Kini ki bonar politis ki bagi kum kerja berdiri ini abaca ya kakin kasih. Kini ki bagi dia banyak pikir, ki bagi dia yang kepalanya penmor. Suah pengakiu keragaran sang yang bersiau bagi Dr. Bikrim Halo Kabi. Kami lalu kadang-kadang. Kini kikian tamak jumi, dialek jumi, kila nang sentut no, sebab isu kakmat, sebab bersama isu sekolah. Tidak kini kikian tamak, kibadai ki tributaries, kibadai ki wadu, kiba pendak kita kian kasih kini, tidak anak, kita kian kasih kan sudah bayukan bahkan. Tidak mahu kata tahu bidan kamban le ya kena kena. Di dokumentation yang kita kasih jumi keladon, tenrei mentah kabang ini kan nek kerja nak kalong bangin warna ya kajing dulir, kajing kenci dulir, dokumentation ini kita nak kita per lebih tenek ini. Pi mentah kini kijing kelah juga jing ki warna ini kijing kelah kita di jumi. Kum berusa mensua kalau kau yang jumi dikasih bila tak tu kau yang kasih. Hal itu bagi kasih diperkenalkan ya ki jenis kisah kita per hal itu bagi ki benar lagi jom kita ini jom ki. Teman-teman bagi nasional juga tu bagi kasih mian tipsi. Terima kasih lagi hukum itu diperkenalkan ya dokumentation. Teh HKBD berkatarai kata HKBD berkapalsuar berjomi. Kampam HKBD bagi teman berjomi diperkenalkan banyak ya dokumentation kebakarti. Bangangit siang pada kalian untuk sokar kali benda ini melakukan soalnya akan hanya ikut kerja berdiri kuki sama ini kuki jaga pulih mereka dalam begini trelang naduk ke sokar haduk di district council haduk di jaga pulih haduk mengikut kerja berdiri simkia kini kita motor mobil mentah baik kita kasih kalau ya kami naduk ke por mengiyo ya ini di dakto naduk ke sen hak pas kuah karena jadi diskan di pas dan wilayah. Dan mereka hadung mentang hanya tu lebih dan tentang kau yang sekolah ba kabai ya gajin pulih ya ke PhD. Kan dia orang panggil dia berhak ni. Telong gajin ai juga Northeastern University ya gajin pulih ya ke kian kasih HKBD baka PhD kalau nggak badai ke badan kam. Tihan rei ngai balada kasakut tangi kisahun roh juga nehu ke kian kasih jumi kerun roh dunia. Jadi maka tahu kini di private universities di Barwan Hangge, kini di colleges di Balasan yang di Bumi, kita akan baik hikmat di kam sesuai. Berkelada ke por ini bagi senang no bagi kelas tom, bagi ni pengkret no bagi ni. Saya di persara nak benda gaji pulih PhD, hakini di sekolah bagi berper di Barwan Hangge dengan nampak. Kita kini di private universities di Barwan Banai gaji pulih ini semua yang servis kepada ai. Ngam ada jual banyak bisnes ni, mereka bangun pun kalau ngam bagiwan ni bangai kecil sekali dia pilihan punya kecil. Dikata kalau berbulan kam, dikitan kiri sumpang harga tenak pulih kasih joni, kini kisah lagi lebih jalan yang ni mereka por kiri ustaz berbaca berdiri di kebun, ni persiapan bandung lagi kiri berapa kenapa begini telang? Mak nak tu besar karu, kerana bangai kecil aku bakar pang ni kini di institut nak bentak kecil kasih. Kalau pun ada jenara itu di departemen kami lagi. Hendaknya katalah boleh kasih dewan mangpisa kerpang. Kata kepada kepada kita. Lain kita ladang nimle kita dengan bersyukur yang bawa ibu menne. Bai kumbaim setang belajar kembali dan kian tanah bangsa. Ketika kita kamaran jadi bangin penek pensah yang lagi coba kian. Semua sarong. Kita bikin tim kita om kaktir. Gajah peneriu. Mentapa ngayi kumba gajah peneriu jangan kakir. Pun kapal punggung. Tapi kapur ini ya kebangin jurit, bangin tokik, bangin sorjumin dia lagi jauh ketin, bakalah kejauh gajah peneriu HKBD malah kecil. Nama kata kau kejun pelong ya program kebu company kalau kepada ipor. Ham tanya bangkot ikut sama bagi sulap lang, bagi pai sekmat, bagi pek, bagi keri kijing kebagi kendu kijing yang jigung kerja berdiri.
bat bangin sandur pat kalau kejoni kapangakwa pun mau lungkot hani kalau ya ketu kajing pernah juga UNESCO ada senam araja kan ara dan bakla ketu kajing pernah percaya juga UNESCO ba kumba araja tam kitin ka percaya gila jandu jan bat hakatu ka dulir jon ka UNESCO haka simpen ka banengkong kakien kasiru ka don manghantu Dihagin balami kato kajing pernah juga UNESCO baka kakien kasi kalong endangered lani kakien kabadon haulay jong kajing ma lami kijing keli lami kijing keren lami bat kijing persyal tegini ki feedback kini kijing keren kila poy suka UNESCO ki start ki jaha ki jongka kili lum kili jurit biang kili tokit biang kili sorjamin biang onda haba kila examine bak kila reassess kisem baka kakien kasi kamdon haulay jong kajing ma kakien kasi kadon haukur usang haujeli ubasyan kadang safe language kita maka tadaw ki withdraw no ki wenno ekato kajing pemana bat ki amin mo bon ki wenno ekatin kasi na kato kalis kakien kasi kalon si pengili ya kemen gili semua tunan gili ki gili ya ruai bian bat gilaya pumut bian bakatin kasi kalon safe lagi kalon dabasna Syuk aku akan berkemari di kakung ke UNESCO kaktin kabadon jingma ane kabadon haulan jong jingma kade kaktin kaba kiong bakidon kinong kren kibatang kikime kikpa lani kini kibala kamtemen kikren lada kren tang kikime kikpa baktemen bakini kikena kim kren syuk tegane kaktin kadon ha kajima definitely endangered. Kaktin kesnai lada kibriu tu kata kajak pendiri borok kikerendut di kata kaktin. Kikena kikeren, kisama sampai kikeren, kikime kipa kikeren, bakini kipala akam temen ru kikeren de kaktin. Di kata kaktin kalau sih. Mereka makikeren kipendan kamru agi jitrai kita kakai kapaten kiyo kihat bak haki office rekam bijongki. Kipendan kamru aga sok pakule kipendankan hati jaka aji pulih di bakarpan kejuti lemba ketin kejuti pada ketin kejuti kita ketin kalau sih ada ketin kasa mau sotan kini kipa baki balak kamran ba pun kinong keren baki nong pendan kami ya kami ya cu lani kamdan cu kejadikai pakai gigi kur di badan rit kata ketin kalau endangered definitely endangered Susu ada kakek lelai ya keren tang gini di bawah tambah haki office dari kamu pendam kamha haka thok kapuli ro kami at kamha lada kadang kajing klot ake bakum kita gilian tega bakum kata kakek lelai di orang kalau severely endangered kamu kajing ma kala kamu serkai susu ulan jo kajing ma ulah kamu ben bawa pau semua lada jana kaya kata kakek keren satang itu di bawah berkibala kamu temen Bakin penangkam su hakato kapuli hakato kata bakin penangkam hati jaga kerai di Jakarta di Jomki bak kata kerkom penangkam ru kalong tangkeng jeng kata kaktin kalong critically endangered kamu ada naulan jeng kejema kamu sekaya balaraja bagi nong keren jeng dan su dia kata kaktin keradu jadi senang ekstrim kita ini ke pengasukwa pasal jemur jadi poin na mereka mak ko bangakwa kan orang apa yang jadi kun sama kan ko for dari tanya ini nginya saya bakatin kasih kamdan hawan ko jima tambah katin kasih kadon pati jima kita amnya kamdan hawan ko jima kalong sih tambah kadon pat kini jima kita up saudangnya ka kabaha language jong ka hakatin jong kay UNESCO hakar kong bu juga UNESCO ki ong yata vulnerable namong makakin kasi kadi ka vulnerable language handre kakin kasi kalang subjected to vulnerability kidon kini ki vulnerabilities ki babunjay dari ki jingma ki ba aplikasi kasi kata kategori kidon akan dibeli UNESCO kidon ki jingma kibaap ya kaktin kasih saudang jadi ladang nyim pikir ya kah ladang nyim benek pensak ya kah kata kerukong kepada kayak gini kaktin kepada jima kayak gini jima ya kaktin ketum UNESCO
Kaktian ke bulan cuma kadai kaktian ke balon bumi. Kita berdua orang kau yang keren, kena di kilung ki kini pa ki balahek ki balasan ki keren. Ki pendankam hak thok katar ki pendankam hak jaka pune ki jongki. Te henre ki dan ki cap ki por ba ki jaka siba om pendankam syu ya kata kaktian. Kita kihat kita kipor ke bakin pendankam kita kiti. Kebaar mendai kan kihat bakipor. Kadon gajin pendankam ringkalan bakiwe bakiti. Lani gajinya klek kaulang. Gajinya klek kaulang bakiwe kiti. Gajinya milai bakiwe kiti. Kataru kare iwe nakidat tu gajima ya kiti kabalon bonar. Karena kini kitin kiba nakiwe ki an hidung kitin ke jomi, bat ibu makin bang kitin ke jomi, balara kitin jomi kamla akan pediang lane bat observe kita kitin yang nakiwi, balara kitin jomi kamu pediang kam perkela kumbawe ni dikot haki kitin ke jomi, kamu berkata kitin ke mana bang tidak kembang kela ni kata kitin, kaba pediang belak pendon kami juga kau kita kitin, kita ini ki bentar juga vulnerability kiba dan hakatin tak kum gaji batai juga itu om tan kata ladai hakatin pendangkam hati jaka krei hati jaka ka hantam hagabidai berkibor serta di kita gede jima kiba hakatin kiba bon gede di vulnerabilities kiba hakatin tak kum gaji batai juga itu tak kenapa orang Islam hakatin kopor nyen ya sorjamin hakatin kasih jomi mereka hado hakatin kasih kalau vulnerable na Hato katin kasi kadang jima haga jimpet kabarit jo ngana ngamde linguis ngamde grammarian ngamde sta usaha ekatin kasi ngareka ko rupa ta ko mopi tena ki ji barit jo nga wala ngam pa research ngam don data ngam don le jinti ka wati kana temre na ki ji look lihat jo nga ko rupa ba na yi ba katin kasi กระเท่านี้กันน้องมันเป็นซ้ำเป็นยามันเป็นกันเตียวอยากจัดเตียนบัติโกชอร์ประเภทกิบดอนชิดลบกันเทกันนี้ก็ซีอย่างลาบันอ้อยพีหักกันกระปอยกับเป็นกันเมาอยากพีกับเป็นกันเมาอย่างงาบักกเตียนกับเดย์กำเดย์ตังบัดดังฮักกาอยากkitaกันเตียน language is not merely words Henry kadehi kata kajinlong kabakirpang kabangi pag-isikiwe. It is identity. Kadeyo kajinyo pateng heritage, but hakan na kinaktiyan kabangi kren. Kadonro kata kajinlong try na nigga sense of belongingness. Di ko mapitir kung lapang sa umane na ihabal bakal pa na. Kaya day na Department of Linguistics. Kemudian linguistik sendiri kemudian siapa kemudian kita pilih kemudian siapa diktir. Dikum ekonomika yang ni kepon yang paling jepi, bangunlah menilai betul tu jepi. Ya ke kejimut jauh kena diktir nongme. Jangan lagi dengan bahasa karamba hati siti kebayo ngai pedang gamat kebelah dan yang orang keren dari Jepang ketin nongme nongpa untuk dan jin lagi yang ketin nongme nongpa. Sebenarnya ada nongme nongpa. Dan orang ketin nongme yang mungkin penuan cakap English kemudian mother's language. Dan nongpa mereka untuk nilai ketin kemi ketin kepa. Mereka history kita bangin juga pen father's language mereka ketin kepa di mereka. Ketin kini dan mereka nongme. Kadang ni lah kajong kadau balik di mereka ketin nongme dan mereka ketin kini nama disutu. Ketika kini ni kebab perhe pesan kikun. Badai yang kini ni nikah kikun kiyopan adalah hikayat kibakin keren kenal mereka ketin kini lah mother's language. Oh, father's language. Tei kani ketin kini kei jemur kani ketin kini dan mereka mother's language. Ketin kini dan kani kumatan kan kani ketin nongme dan mother's language katawi ya ketin tenrai dan mereka native language is a mother's language or native language. Mak yang ngamla berkira hapan berkap yang kini
Kini kita English mo, kini kita sebang ipendang tambah linguistics. Kini kita tenrai jong uli na kabriyo. Kini kita mother's language ni na kita nang may katawbu e kita kaba uli na kabriyo kikren nado kapor bakis dang banang lani nado kapor bakis dang bangat ang kren. Kadai lu kita kaba kijukran lagi kini kikpa bat kibahagian hasem. Bat kedai kini keketian keba unang keren untuk halani unang ha bat keren ya kan. Nalar kini bat kini keketian kini kedai sorry kini dah arti long mei kebang diong dari mother's language kedai keba unang keren ya kini keketian untuk ha ya ka jinlong jangka kita characteristics bat lu untuk ha lu ya kini kikendon rukum keren. Kum kenuksa darang orang ni, darang kini kita pronominal sebagai pronouns hak kasih. Pijak keteng, nga singular, ni plural, laban p singular, p plural. Ang tangidan dari kita non-honorific bagi pa batne. Ang tangidan third person bagi ka, ang tahap plural bagi ki. Bakaran ni keketian kasih kisutu ko hakadu ko man hakadu ko por man penentang yo hakadu ko por man penentang yo ka hakadu ko por man penentang yo ki hendaknya si ada dampak dari bakaran ni keketian kasih bakita kini ki pronounce kinunga pada masutu hakadu ko konteks man penentang ya kini ki pronounce kata-kata orang ni bakita ki bakaran ni kata keketian no ni kini ki bakit akum luban penentang ya ka. Now, kini keketian no may lani ka mother's language kadonla kajong kabenta bakungsan hakabaya day ba unong keren lani ka nong keren ya kata keketian. Kaya kita kanuksan no baling ba kani keketian kabang keren ngipin itu ya di shakiway pa kita benrio kadai kita kabang person's identity. Kani keketian no may kabang keren kadon lu haka kebenta kebiadai ha bat kekosyur jong kajakan rio kibakaran ya ka ki rio pang kibakai bakadon ke jiadai kebajan ha hapren ke hapren ketien bat ka kosyur ki ethnolinguist kibakai ba ketien kedai ke yikmi jong kosyur kini kemudian baki rio kila panyo i ke kosyur ke jongi lembah keketian kebang keren. Syusyu dalam kini kadang duk kata kejimbat kai kebong kini. Keketian ni kalongkung kemet bak kosyor keti kesna. Bak kini baru art dipelong kejintau kibin. Klem kosyor keketian kalong kebayam. Bak klem keketian kosyor kan dan haka kedur kepapura. Nama kata mila bedong kedon kajian dari kini berjamaah dengan keketian nomai pakai kultur berjamaah jadi. Dan nomor kata keketian kedon bahasa kajian dari baka rukun perkat perdan jauh non keren ya kata keketian. Nomor kata ngalang ngidang kam abanang di bangtit ya keketian nomai kaba keketian nomai kejoli. Balik dan kam bantit lagi ni mana ni keketian nong may. Laong ba keketian nong may keketian kaba ulan di kabriyo ula ban keren ni ula badikai kampa. Kadao belong ba kani keketian kaba ningko kaba ula ubriyo keren. Badai kani keketian kaba ubriyo lagi kabriyo usyan kakamsuk ye uban ye keren. Syusyu akan sisyaru dari riwat dia. La orang kini kalau kesetelah apa yang kejilap jong mereka awaknya. La pensisya ba kita dikena dibenang ban keren ya keketian nomai kita dibenang ban keren ha ya ke mother's language. Gila banlek kambaha ha kejing pulih banlek itu dibomnang ban keren ni pengen mereka. Kini kembali ke bangkong mga hurray kedai ka
Bawa dia oleh nomor yang Profesor Jim Gibbons na University of Toronto, Canada. Teknang tu cibun di daun balai kalau badan kami ibangin nang ikatien longmen dan ikan kemadas language. Kejintip kejungi ban keren yang ikatien longway kenyarap yang ibangin nang ya keren kamha raj penuan kasih yang kamha dan dari dua ikatien English ni ikut kamsu telahan kenyarap yang ibang communicate effectively. Baki men ki parajani, ikri ki parajani, ki bahayen hasil jani, baru haki emlang salang baki tu ki beri ki berkerja kata kecil. Nama kata kini kecil nomei kawan rahu dan mereka penklan ru yang kejinya dari si sisem baru asyam ha. Kini kecil nomei ru kawan rahu yang kejinglong bakerpang. Kejing sulong berkempang, pak kejing long terai mereka. Kejing sulong kerpang ni kejing sulong terai ka. Kenapa kini juga banyak kibeli lupa, kiberiu kibanang ban keren. Ya ka arti nilai kini diketin, buat kibanang ban keren. Ya ketin nong mei jadi, baca kewei pada ketin kaya rap ya kini ban. Dan ini dan kata kebet berkat kebanggalan untuk cognitive skills kebakaran mah bani itu diberiu tiba kerenta yang kewei kecil. Kecil itu kedan kebentar kebakongsan ban penne pensan yang kecilong kertang jangka tersyok dan cultural identity. Dari kecil kebakit yang kekenduan hukum im jangka jangka yang kekulsyok jangka jangka. Badai lembah kecil lahikai pateng haki kun beriu yaka kulsyur kebakacan beriu di kedan. Kekecil nomei kedan berkejian dari kebajan kedan berkejian dari kebajan berkejing semua kebajan beriu balik tak mau kini nama kawin kekamram kekecil di kedai kedan kini ka bentang kebajan kekamram jangka kebanggalan orang kekecil keren expressive functions. Uli kebriu ulah hama terpau sebagai kejisno kejangki daki penentang dak kecil kebaki keren dari katakan madas language kecil long mei kejangki. Pada long kini nilakan ang baman kecil kedang ni la kejinlong kebakepang yeka. Nama kata kalau keberangkam yengi banyada berpenkentil berpenroy yakin ni kecil long mei nampak. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style.
Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time.